Parahatkia Tesalónica capítulo Harai. Tawala yuwa nahos chauhain tashahin holu humuin. Soapuna houhalerin silatin de takuhait pakat na chiki humuin. Skatakuhain bala humuin chik skuait pankali jisenyot kay sanay aleha. Makawane wayum piahachi sanay noholin tihain sao houhalechi nenti wane kawaray na naimay. Meria katu wayukoli rospula puna tinkali kat jisenyot kay noholer stihain au houhalechi nenti. Hemakawane wayu ipolus sanay sentala sumuin tesali kat sumuin. Akaweria tu wayukoli rospula puna tinkali kat jisenyot kay. Wanasma sasha halatain chik ana kuwaitpa. Anta meri wane mulia miyausha tananaimui sanay sasale na inayatena ain halakat. Nohole na hoitti na yasulia tu mulia ni retkat. Chimpia chikay ainku smainay nentapa chikaruaraikkay. Ashimoy. Otahiakana tawala yukana. Nohole rainku hain sentapan kali chiseñotkay. Skain hain sanain kalia. Sulia mahoya kahianay na wayu kain haralikana. Merahuin kana chimaleyukay. Skahe hirahuinia. Nohole na hiamolin sema sesalain hanay hihain herantuma chiseñotkay nentap. Magawane pech sanay noholin ehuinay sanay tegalatekat ni inna. Akaha wane manauhuansay sanay noholin ehuinay sanay nekali chiseñotkay sentetkat ounanaimay. Otahiakana anaka noholi remuy akahianaya. Aruhasa ein hatihay sanay nentahachin chiseñotkay spralagray hatinhay sanay spushwa hatihay rakat. Noholi shimuy akawayanay na manauhuansalikan sanay ayra tumuhuskat. Skain wain sanay sululin kali chiseñotka. Anaka holu mulika yatere waya sanay lairain wain. Jesuli wakana hulahun stomatu mahuskat. Anashi yatere waya sanay katsin wain sanay anouha. Sanay aihirain wapula wapushwa. He anashi wachechere wain sanay anouha. Skawatihain sao sanay watene na paintuma chiseñotke. Noholi shi waitani intuma chimaleyuke. Spula susalain hanay wayawain har. Aruhasa spula wattenin hanay senay hetenay rakat chuaseñot sekay Jesucristo. Muleka wayale wanena oktoshikana sote kai nitain hachikat ou Cristo. Musiya kane wayale nakatok chikan. Ayate na wayanoha shikana wapushwa numa wanepia. Skashiyain ha oktin apurania. Eholus ka watihain sao senay hanay wayawapushwa numa wanepia. Anakamuleka ayatele. Hitita hina huala yuk na sanayanoha. Spulalaula hirai hatin hain sanayanoha hupushwa. Tawala yuwa. Tachunting holu humuin. Sanayin kahutin hanay hutumana laula yuk na hau chaya suluto utka halekat. Skaitao shinayantuma chiseñot ke spulatia. Ayatashi na yawanepia humuin. Sanayin nasoy hirin hain sanayin tinchekekat malayo hupuler. Anakamulika ire na yahupura, smakohutu na yahutun wanepias kana yatain main humuin. Halia hiasulia, huluha hirai nama, hesumate huala yu katspushwa. Tawala yuwa, tamushi hiaspura hukalin hain hanay na huala yu kanasnain kamane hianamay na pushwa. Chieke ishkulan, anakamulika huchia halen yasulia. Hechieke hapulin snaya yatawa numun chimaleyuki, anakamulika hime hulenay. Hechieke matsi nais na yanouha. Anakamulika huchechere nai. Anakamulika huchiale na huala yuka na suulia pasala wehin na napushka na natum. Haitai chainring wane huala tumuhuskat humuin. Anakamulika hainle tanaskat numun shipahe ottasumun wayus pushwa. Talata hain wanepia. Nohole na hiaula isuulia chunta numun chimaleyuki. Ayata hiasenai wanepia. Hapa nalu numun chimaleyuki suuna teka salata kat humuin. Muleka mohule, muleka nali. Shana cheke ka chimaleyuki hipulero sa uhunouha inenay Jesucristo chinchonke. Halia hisuli mache ya huin suulia neneki chinainka imaleywa humuin. Muleka hapi ineliska neneki chimaleyuki. Ntuma wane huwala. Noholer himera impalanshia. Anaka muleka huli hain sanainte hain rakat. Hetiha yosa mulika nale mulika mohuli. Teeka yanain shehain ring hat ke wanepia. Hioktin hat teeka imohu ispushwa.
Achunto ishtayanumun chimaleyo que holu hau. Chiapa kayana humun. Spura hekatalan hana insuria ka anjala. Spura lo tuin hete intehiriha kathain. Te keire kathain hete hain rakat. He achunto ishtayanumun spura nakali han hiya sena intehenora kat. Suria ehin hetuma kasamohuin hatkat atuma nanchi waseño tsikai Jesucristo. So buena te kaine lehin hachikat o unu chukwa. Te achunto itpakat hau numui maleiwa. Chiene que caihia. Shima isna nai rin hatinshia. Skapan sa inene kiwanepi. Tawala yuwa. Anaka mulike huchunto le wa yakan. Anaka husakirali hepusho skaihiran hepula sanai hianoha nenain Christ. Sanai hetahutu shintuma chiseñotki. Tachunti humuinskas pushwa tain. Spula hirati rin hatintikaralo tatashahakat humuin. Spula saashe nin hatinamuina huala yukana na pushwa. Achunto sholo dayanumunchi waseño tsikai Jesucristo. Spula niya tin wanepia na anasia humuin. Parahatkia Tesalonike capítulo piyama. Tawala yuwa, heti hauts na inoholin, amala hainte kasanas wain rapuikat, wanas maeha na wayahaka. Soto hainte kasamohus, aratakat wamuin paala chaya sulu tu pueblo, Filipos kat anulia, spula pana wantin haakamu. Skanayoktin main wainma wayu, chahanaka na Filipos, tuwekira hekat anain, erli main wayumu inayawamun. Otamayan he werin tumulia kat na tumachaya. Achechen nusuwain ntumachi wamale iwasike surakiha tenechikikat chioterike humui wanta bahakaman. Heti haul senan shiain tishimoin. Weme hapukat akahain. Hesenai lotuin wakuai pahu upala seman noholin waikerin hiaskapuch. Tu wakuai pakat senayakiha nechik chioterike semui wayum. No spura hatin taratin sain wayu wama. Alu hasa spura taratin nanchi maleiwa kai wama. Skanian yaitain wayaspura kiha na chikichi na chonken. In rahuin wanepia sa wain, wanasan wayatain spurantihan hitin sa mulika ulereshia. Hitiha uchi wayasana inoholin, kamane ya shi ine humuinska wanaik. Henatiha uchi wayachi maleiwake, sana inoholin kachiru en wain de washiruket, hesana inoholin, waikerin hieska wanealawa, sa utihiwashirinket. No tskaire puin wain, awahuna stuma wayu. Hutuma hiakana, stuma wayu eka yein. Mayain he wayain waneinu, nalua taushkanan tuma Kristo. Noho swachaha puin schiki kahutin main waya hutuma. Nalu hasa waya, kamane pu shi humuin, magasain wane yu, wanasma sain mahintes choin kaliru. Skamapunya kahia wapushi, sanay aisha atay main hiya wapula. Acheka pushi waya que pia ha kaspura kuha humainte na chikikat cho terikai napakat wamoy maleiwa. Shima isotoin hain dawala yuwa sanay wayata puin wanepia sokai hesawai. Sautu wekuin hatkat au wanasam wakuha in chicho terikai humain. Suria wachuna hain kasa humain. Nte hau chi wayachi maleiwa kai sanay wulen wain wanasma epuin wayahaka. Suma wa irapu intu anaskat humuin, hesmalo tuin wakwai pahu upara. Hehitiha ulushia, hiano hashi kanaya. Hetiha uchi waya, sanay wakali hapu hiya wane wai hukua, maakanay wane ashu, sanay nekali haintin choin kaliru. Wakachin hapu inhain, suuna temalia hirapu ikat, spulahilati rin hatinshia. Wachunta pu inhumuin skas pushwa wain. Shire hain rin hatin wanepia tin chekikat hupulero maleiwa. Chiena kakai hias pulein hanay hianuma, chaipuna, ere anasha taimaini asanay aluatawa. Wapu yanalut wanepia numunchi maleiwa kay hau. Skasotuin wain wanasma hapa inteneneki, wakihakat humuin paalain. Kapulas hain shias kahiawa tin sao, sanay noholin sile ruhe hatin wayune. Shialo itka hukuaipa, sanay anauha. Shehuchechetka atuma hain suuna temulia hirakat makanakali hinistuma teneneikikat maleiwa nanoha shikananai Jesucristo sulutu outka hale kalidwa cha Yehudea wanasma mulia inayakanaya makahiakana
senay enna amoy na tumana wayu chakana Macedonia, senay hinau hainenain Cristo. Akaha nayakanaya, enna munchi na tumana wayu judío kana, chakana Judea. Na judío la ilayu kana, noktira inanchi señot kay Jesús, makana na toshkana, noktira anchi, nananeki mahana kana mareyo paala sumayo. Henapush na judío la ilayu kana, na hoitirin wayakan haakahe, suluhe Tesalonika, suri wakuha alahun, na chiki Cristo humun chayo. Mohosuma inanchi mareyo kay, stomate na inraket. Pagnu wahirashi na yasma wayus pushwa. Naule ring wayasuli akiha na chiki Cristo, skanoholi na cheki inspulero, no tene hana ina gentiliken. Como ismaina halas katia, hekasala hana itpashanamo intuma chimaleiweke. Sawala yuwa, chiki wahoiti ninchaheha akahe, natumana judío la ila ayukena, keire pues wain walehen wachuku ahunaim. Isasu wachik. Mayase kahuya inkashisenai naholin humain waya. Hilihashi main wain hia, skawerein main hia. Aune pues main wain hunaimun. Tayaka Paulo, aula kanamana tawala yu yakan. Isasu wachikis ka wokunin achikin toma Satanas. Shi main senai hien achechere wain suuna temulia werakat maulia. Skatarata shata main wain wapapas chikti hinauleken. Eso buena te caí en el eje en hachikat o uchi waseño tsikai Jesús. Shima isna hienin wawahun yakahenia. Hemaulia. Shima isna wawahun chimari ki hawanepi. Smatarata shata imai wain. Skalaila it pain hain sena yanouha. Parahatka Tesalónica capítulo apunen. Skakamai rin wain shire wape in huchiki. Wahutin hunaimin chuola kay Timoteo, sporancheche rin hatin hain sena yanouha. Ni ayataika wana wamanu muy maleiwa, sena yakuha na chikichi oteri ke sainkinma. Anasain wamuin, makatele waya wamuiwa, solo tu puebla kat Atenas, sporanu unuin hachin. Esu wain hau, sulia huulain sulia, anouha skahe hainkun yain stomatu malia hirakat senain heti hinaulakat. Heti haulo senai taushin waya wapushwa, spora walati rin heti india maliakat. Soto hain wanasma epuin waya hakam, senai wapi rin hia senain te malia weretkat, wapushwa senain heti wanaulakat. Ottamasia holu, heti hait pao main senain serati maut puna. Skahe tu, heskakamai rin tain shire tatihawe insau hukuaipa. Tahutin Timoteo hunaimin, spratapin na hachino tumas na iskuai patehinauleke. Hamena kahasa na yamuleka. Nain hinnelika samuhusun tumas Satanas. Muleka na yoktule tenanoha kat anain. Amala ha herti wayatapu kat anainaka. Mustain taleru hopuna. Talates main wain holu. Skanantich pain Timoteo humana hes man kuhain huchiki wabon, senain katsin hain senain anouha, senain aihirai main hia hupura. Talates hain nahun, wanas mahuluhuin waya hain, skakeirein hain hirein waya, maaka wayakana senain werein main hia. Tawala yuwa, skawapu it pain holu huchik senain ayatin yahia senain anouha, secheche reit pa wain de huchiki kat, suuna temulia werakat sa kapuna shirala wayumin wayu wamun. Talatale siya main wain, skawatiha itpa insa hukua itpa, sana ichen hunaula na nanchi sa inyotkin. Wanasma washa hain, numachi maleiwekay, talates main wain hukahe. Wapin analu namoy hau wanepia. Heachuntu shi waya namoy hau sokai hesawai, skaspushwa wain, shire wale hun hanan hunaimui, spura wakira hun hanan hia, senain te cheuhakat humuin spura la ulain hatin hain senain anouha. Tachuntin holu numunchi washika maleiwa, olaka numunchi waseñot sika Jesucristo, spura no unirin hanan waya hunaimu. Hetachunti numunchi señot kay hau, spura komuin hatin humuin, nutuma senain aihiran hia hupura. Heanakamli kaire hupura tuwayukoli rospushwa, maakalin hia wapula. Sotohain senain nelehuin hachinji waseñot sika Jesucristo, namana nouha shika nanunain,
na katalushi kina surya na ángel. Que iréis mantain huchechen ni hani ain holus na anohan tuma Cristo. Pura maanhala inhanahia numula tuji washika imaleiwa. So buena kaikatia. Suma nohole rinkasai mohunya tuma nain Cristo so puna tihain rapuket. Parahat Tesalonike capítulo 5. Toti hauchi hias nai hairin te talatekat atuma nain chimaleiwake. Sanai noholi motuin hain te wakira hapuket anai hia. Tawala yuwa. Saute kerra hin holu te tashakat humuin. Tayakai wani arua taushkin tuma chiseñot kai Jesus. Tachuntin humuin holu skaspushu atain. Spura komuin hatin hutuma aira tinchekat chimaleiwake hipuleru. Anakha tosoirle hain. Sanai tinchekat chimaleiwake sanai hekatala inumuin. Spura noholin hanai huluwahirai hukuait pasuma wayu hier ottawane hier mawane tolo. Humata hain spura hioktin hatin te yarrittakat atuma hukuaitpa. Sanai huulain suulia kainhala spura kahutin chinchimaleiwake hutum. Halia hisuulia schepchia yarritta kuaitpa. Maganaina manauhain salikana merahinkana maleiwa. Akahamle kapumahirale samanu wayusi wane puwalam. Shima isanain kainhale chimpianulim. Soto hain te wakira hapukat anai hia paalain kesanai wachia hain hia suulia kasaeka imunya katia. Ke kasala hanere inspushu ainhala katia sumuin wayun tuma chiseñotke. Noholi shiwaya enakunu intuma chimaleiwake ispura yarruttin hatin wakuaipa. Shaspura wakatala inhanai numuin sema wawulain suulia ka ainhala. Soto hain sinai apushin wamuin chinain ka imaleiwa. Sulankari hain hanai waya suulia yarrutta hain wakuaipa. Eskahetia, chiwayu eka imonolo ismatu wakira hakatanai, shaniyokte kaneneiki maleiwas kanoholin seneikin wayu nesia. Sao hikira hanai na paintuma chimaleiwake ispura ihirai hanai hipula namana huwala yukana. Nohots cheu hain tashahin hamuis chiktia. Tawala yuwa, sao shima isnain alin hipula na nauhashi kana napushu achakana sulutu makat Macedonia. Tachuntin holu humuin skaspushu atain spura komuin hatinali na huwala yukana hipula. Soto hain te wakira hakat anai hia paala. Senain noholin huuluha hirain he senain ein hain senain te hia takat anain seman noholin hukula hain ain. Mereka yatele hia senain te tekira hakat anain kahutena hia stumatu manau hain sat kaliru. Noholer chau hain humuin te hikuin hatkat au he noholena hia ohuli hain moi sankin wayu. Tawala yuwa tachekin holus fuler huti hain saute alatetket nenta pena Cristo. Mereka huti hali sautia oktulewani hupushi. Noholena moia kahianain na manau hain salikan mamuli aluin nutuma Cristo wanasuma mohoinai oktapa wanena push. Wati hauchi Cristo sanai oktin pala hesanai susoirainain tuma chimaleiwake. Hesanai hetenai regat chimaleiwake inka Jesus. Wati haut sanai nuso irererinain na nouhashika na eka yoktin. Tutakuhain hatkat holu humuin. Shate kirahanakat anain tayantuma chiseñotke musmaya. So wena te kain lehechkat o Cristo. O ninne waya anouhashika na wapushu ananaimi. Ottana nouhashika na eke oktushin wanasamatia. O nena naya nanaimi wapuleru wayakana katok chikan. Ashakate chiseñotke Jesus chahe ipuna he chimaleiwake. He wanasama wena kenena intuma Cristo. Apunera shira no honto royo ise chimaleiwake ola kananai kichiselagre kai te api e kaliru. Hena no hashi kananain Cristo eke oktushin osoira hernain palahan. Hes chike hetia o ninne na wayakatok chikana spura kottin hanai wayanamacha mo isirumatu spura werirain hanai wapushu anumachi señot kai chai. Shima isanai ein hanai wayawanepi anumas spura kai kats pushua. Anakha holu hututula hirales katapuch takuhait pakat humuin na chikina huwalayu oktushikan. Parahat Tesalonike capítulo harai. Tawalayuwa nohos chauhain tashahin holu humuin. Sopuna houhalerin silatin de takuhait pakat na chiki humuin. Skatakuhain pala humuin chik skuait pankali jiseñot keisanay aleha.
Maka wane wayum pia hachi, sanay noholin tiha insao hou halechi nenti wane ka waray na naimay. Meria katu wayukoli rospula puna tinkali kachi senyot ke, noholir stiha insao hou halechi nenti. He maka wane wayu ipolus, sanay sentala sumuin tisali kat sumuin. Akaweria tu wayukoli rospula puna tinkali kachi senyot ke. Wanasma sasha halatain chik ana kuwaipa. Anta meri wane mulia miosha tananaimi, sanay sasale na inayate na halakat. Nohole na hoiti na yasulia tu mulia ni redkat. Chimpia chike, ainku usmainay na entapachika ruwaraikke. Ashimoy. Otahia na tawala yukena. Nohole rainku inhain sentapankali chisenyotke. Skaein hain senainkalia. Sulia mahoya kahianay na wayu kain haralikana. Merahin kana chimaleyuku. Skahe hirahinia. Nohole na hiamolin sema se salain hanay hihain herantuma chisenyot kainantap. Maga wane pech sanay noholin hinay sanay tealatekat ne inna. Akaha wane manauhansay sanay noholin hinay sanay nekalie chisenyot kay sentet kat ouna naima. Ottahiakana anaka noholi remuy akahianaya. Aluhasa hatihay sanay nantahachin chisenyot kay spralagray hatihay sanay spusho hatihay rakat. Noholi shimuy akawayanay na manauhansalikan sanay ayra tumuhuskat. Skaein wain sanay sululin kalie chisenyot ke. Anaka holu mulika yatele waya sanay lairain wain. Jesuli wakana hulahun stomatu mahuskat. Anashi ayatele waya sanay katsin wain sanay anouha. Sanay aihirain wapula wapushwa. He anashi wachecherele wain sanay anouha. Skawatihain sao sanay watene inapa intuma chisenyot ke. Noholi shi waitani intuma chimaleyo ke. Spula susala inhanay wayawainhar. Aluhasa spula watene inhanay sanay hetenay rakat wasenyot sekay Jesucristo. Muleka wayale wanena uktoshikana, sote kai nita inhachikat o Cristo, masiya kane wayale na katok chikan. Ayate na wayanoha shikana wapushwa, numa wanepia. Skashia inha uktin apurania. Eholus ka watiha insao sanay inhanay wayawapushwa numa wanepia. Anaka muleka ayatele, hitita hina huwala yukana sanayanoha, spula laula hirai hatin hain sanayanoha hupushwa. Tawala yuwa, tachunting holu humuin, sanay kahutin hanay hutumana laula yukana hau cha yasluto utka halekat, skaitao shinayantuma chisenyot ke spulatia. Ayata shinayawanepia humuin, sanay nasoy hirin hain sanay tinchekekat malayu hupuler. Anaka mulika ire na yahupura, smakahutin na yahutun wanepias kana yatay main humuin. Halia hiasulia, huluha hiray nama, hesumate huwala yukat spushwa. Tawala yuwa, tamushi hiaspula hukalin hain hanay na huwala yukan sanay kamane hianamay na pushwa. Chieka ishkulan, anaka mulika huchia halen hiasulia. Hechieka ihapulin sanay etawa numunchi maleyuki, anaka mulika hime hulenay. Hechieke matsi inay sanayanoha, anaka mulika huchecherele nay. Anaka mulika huchiale na huwala yukana sulia pasala wehin na napushka na natum. Haitai chairin wane huwala tumahuskat humuin. Anaka mulika hainle tanaskat namun shipahe ottasumin wayus pushwa. Talata hain wanepia. Nohole na hiaula isulia chunta namun chimaleyuki. Ayata hiasanay wanepia. Hapa nalu numunchi maleyo ke suuna teka salata kat humuin, muleka mohule, muleka nali. Shana cheke ka echi maleyo ke hipulero sa uhunau hainenay Jesucristo chinchonke. Halia hisuli mache ya huin suuli neneki chinain ke maleyo humuin. Muleka hapi nuleska neneki chimaleyo ke, ntuma wane huwala, noholer himera impalanshia. Anaka muleka huli hain, sanainte hain rakat, hetiha yosa mulika nale mulika mohuli. Teeka yanain shehain rin hat ke wanepia. Hioktin hat teeka imohui spushwa. Achunto ishta yanumunchi maleyo ke holu hau. Chiapaka yana humuin. Spula hekatalain hanay sulia ke anhala. Spula lotuin hatin te hiliha kat hain. Tekeire kat hain hete hain rakat.
Hea chuntushta numuins por nakari han hia senainte genourakat. Suri ehin hetuma kasamohuinhat kat atuma nanchi waseño tsikai Jesucristo. So buena te kain rehin hachkat o unu chukwa. Teta chunta itpakat hau numui mareiwa. Chiene ka kai hia. Shima isnai nai rin hatinshia. Skapang sa inanay kiwanepi. Tawala yuwa. Anaka mulika huchuntule wa wayakan. Anaka husakirali hepusho skai hiran hepula sanai hianoha nenain Kristo. Sanai heta hutu shintuma chiseñotki. Tachunti humuinskas pushwa tain. Spula hirati rin hatintikaralo tatashahakat humuin. Spula saashe he nin hatinamuina huala yukana na pushwa. Achuntu sholo dayanumunchi waseñot sikai Jesucristo. Spula niya tin wanepi na anasia humuin.